Halo. Ni yule mtangazaji na kuhusu sasa ni wa munyamakuru. None kubyerekeye rero kuba mu bantu batizera ko uzaza kuko ngo hari ahandi wagiye utumirwa ukavuga ko uzaza ntuzi invitation ukaconfirm lakini wakakusubiri hawakukupata amaso agahera mu kirere. Iki ukivugaho iki ko bagushinja ko wemeza kuzaza warangiza ntuzi? Comment yako ni ipi kuhusu hayo? Kama sikuja iyo ntaje biba ari amahirwe make kuko nanjye ndi umuntu sinamenya ibizabejo. Iyo ntaje rero ni ibibazo mba nahuye nabyo, niyo mpamvu bigenda gutyo. Hapa Rwanda none hano mu Rwanda tubwire abanyarwanda tubemeza ko koko uzaza? Yego nzaza. Utafika Rwanda? Uzaza mu Rwanda kubuhe munsi? Sinakubwira ngo ni uwuhe munsi. Wala. Lakini sasa hivi ni wakati wa Bwana. Eti? Nasema safari ni wakati mzuri. Icyo ubunemeza nuko nzaza mbere yuko igiterane kiba, kandi nanone iki ni igihe cy'Imana kuza. Nshatse kuvuga ko ari igihe cy'Imana ndetse na Bibiliya iravuga ngo sawa ntacyo. Basi